tia dani service delivery kai na i ranking ma o kar pa chule sa ranking e pe to twal yorni districts no pol mo kai ka gu da hay ping da ma mo kai no ga ko ping ka magite la bolle amoro ubero namba pier bor ya bor mo ya ki pa de gu che gu twene namba mia pier da kabij la mo ubero namba mia pier ber performance ma pe to twal kai ya da melo gaps tiga kwenye service delivery ya chule sabrujo mara mo konyo kumbeti atwale jomo donyo re tel mi local government yam no fugu chaka ni James Obalo mego kachil gumigina amita fo lok pomera RDC kit mu chaka teach gangwa ya moro alego ni luba mi rokonye wa ti mabe donc James Obalo anabe won kom mi public accounts committee mawa woro I district weng mati Uganda wa berka neno service delivery ka chilgi kit madano tikati kwere kore donc gap mawan wanero arama pogone iario achil peromati district giachil peromati central government ka wa biri peromati district na anen won koma gago ma futbi wa o ber ka lo ma pere te ma wajo ni karme donyo ino district service pere lok mi recruitment eno ni pero ma dirada I local government polewe Uganda ginumio district service pole kergibero tek ere wegi komi ma bi kago donyo ni tap ngan man miro ngat ma ene chimo ngad ma ene duoyo chie ngad ma ke kilo la tinne I kilo mine ni uchoy dokti choy la bon penyo question pero ma dit loy ma wono eno district mo kene go ter mo angwen la bon forming the district service commission inono speaker vice chairperson gitika tele ngad man meteni ngad ma gibi choy ni o mi ngad ma tika chie log mi cham chana corruption malego mero won koma gago pay don itele volo enoge we ngad ma gicho on technical knowledge ngad ma check wajo ni gino ngad ma level quantity kitman ngad ma romotic ma be kitman ento log mi wori o gilu rem onwero local government no dano we ginero ka cham ken eno wero kay nero choyo tijo ere local government amero titu politique magi choyo di local government e ka ma o twalo audit ma me kwa niko cha kwero jo mo kene magi recruiting gene about 60% joma pete qualified pianene ngarmo kilo latine ngarmo kilo wate ngarmo kilo ngone so gen gi choyo mere wari o kilo rem kado ngubi na teach you know service delivery is very poor gidong log me bribe log me mi chente kaga gicho ngarmo de doctor e karma giti ka recruitment e karma ke your report amiro district mo kare ya chole ka district ario wako ke pikwango luti wen jo mago mi chene ma do ni ba kichogi gumi chene gi gam chene gi yo ero pigichogi I think it's Majaluma. Give a pay while you pay while you got. I think I chill. Why did you bear a question? Uberunoya district. Exactly. Igiba lutit ma dog gam chente. Ento tere gam chente tap teruket berbe no teach. Iweyo. So log mi cham chane local government. Ataru mero lu nyema terra de. Area mina Mario. Kai neno department log mi goody. Parliament ikinene tika twala chende I district wen 1 billion me maintaining goody me maintaining golo material teone we goody on to bed mabe chene le eretero o district pole district engineers giko naiving gikaogi as accounting officer chene le NPTU tichegi kume kero mer biti ko I district mo kene complain manongi meyo gwajo ni grade wa balero machine wa balero gimo pe ma watemu ento
ka icheri investigate Angeni commercial yani part money manakti maintenance me gwa ko machines ko ni. exactly. So teki itim investigation inore Paul Grader machine magitwali district Paul wengi ayar gi contractor the local contractor ma contract ere ye gitiyu gi machine ma mekwani endo engineer mi district ka ogi mamier gi wek Grader ma mekwa o kon district wek maintain yo gen gi miu dare contractor ere gi ayari la bole teki ngam no teach e agago rombiro ayari Grader ginwaya biro ayri biro gang hamu ci cerbe ka tik kuja so le eni chuny mar raja da instead of tik gi ngoma gamente miyo we ko dano no dano tika yenyo chende ke ken mali eni o mi rolo ye tamwa iya yomni iwangi ni president log mo logo o wayni eni kisanja akona corruption no kisanja no sleep si alego ni president mi roti gi moken enoni muche one iwangi eni gimilwaji kom sam sarani eno ne yana much mabe loyo ka wano en watika tikachel ma watika monetary inono je magamente miyo romo ko ni dan mabe arda la bole chara mira fo ngoma ardi si uchao e karma gimiyo tiene mi diang gidano gidi way dano pa diang indori gitim corruption ni cham chana volo icho nyindu tino ni nyingwerni ino piri kene no chunya ngoma ti chunyi gibena lukin gang bena o mer gu gwakade da ishar ga mena tika mi chene gidano million abija bij ro ma million abija gidi mi nono chene li eni ono mer gi chul ko to mi wo debt claimants end of president wa chene we dog ori wen to war gu no million abija bij mayne tam ma be ada wana foyo donc kagi tika mi million abiji o mer gi ti ko re be kagi mi million beach i marro i baile yu volo atamani o wero one bottle ya mor ke kilak south ater ki timma mega LC3 LC1 gitika yerogi LC5 councillors one wabi cha monitoring dano weg mu no chendani wa mi do nen ngome timma gi chene ni gang mamigi igi wa tega nywa kadu wa no ni iri maro chene ni yo ma pe timi ginu mo no dum pe romati ki chene ene ko nyebe pere one wabi katu ki program ma mekwa kenwa locally RDC gi skill mi oberelat ngarmo e kanu maro chene ni yo way wajo ni chat ngomi dok million biti yo gimi in ngat romati ki chene yo mabe igi kacha ba ngi birga kere kum dano ko nye pere chene maki mi nono ber pebi do pechalo PDM ma 1 million o ber do ko ni eno le 5 million gimini ikonye kwere kini pingo pichere will roji adek nyangwen roya diang ke chere will lao chere will teso kono inomi ali mi abi transport exactly makere will roji adek will to na chel chagwa ko ne pigi chene yo mabe wa ko la ko ni so wan gang wa kuja pi wa bi ye ngara mo ken o ga mer chene ma mara guma bere list pa jomo kam tieni wen wotiki nyingi ko donc wangi wa gay gi wen wa bi cha wot we dog gay gi mineno ngome ti magi chene diangeni te ki pi ti magi mawne tam ibi charo jimati gangi dok million bi tiro wating chene gi mi ngam maromati magi maw pier kene Pierre kay nano Gilbert kay nano o jappe ma NGOs donye ya chuli teach me konyo dan ma kitiyu dit mo kay mero ki projects mo kene pagamente exactly eto walti chan manaka nusaf pange ka group moment nusaf tie ma do danchi dong but kuberga ni interesting group ben nusaf baby no karache youth livelihood ko hote ye ne he chen he o jari ada beru peng ki por ki lalo o web man pa monni anar ko be dak bitika ya ro ko gameto do ko chunye dak bitika ya ro mi o chete but jomo gamu wi ati ni peti ngaro maro mo chimuge mo e o giere e kumbeti namba chel pdm yer ba no ngoda ko guno ma wi ati pega accountability no we pere exactly so lupo ko jimi le ego pere ta so en what why you need nini kaga mene tika mi ko iri ti ko re yo mabe en gento ni inono teki gimo o retap gire na machil mi none gicha o gen giti connected
rio bot gisu rio officer nga gire nyingi bir na machine te ko no tap gi por gi la lo gi bal chene igudi so iwange ni pio bi yi ngar mo nwa dano o me ane lo ka pier tek lo mo da kum ching ada ingere lu ba mi orbe ko dano bien kay neno dano gi piero cham gi biero ni kot por duele eni gi duele eni endo o karmo kot to gi ruño male ri gir ma raj ma tamani lu ba mi or ko dano da so lo mo da kum irrigation na no mero ay no mi gi chak mi irrigation gi dano irrigation ma be loyo ma chalo committee wa woro district weng mineno matika konyo dano ene irrigation magi mi it ngara chela cheli magi mi man pa community engi i Uganda kolo peti irrigation pa community ba forti yo i Uganda kolo government o mi don billion and billion of shillings i irrigation ma it community la bolle i la mo ya gor government o chao mi sienne mi irrigation mi ya gor almost 10 years ago watin wa drop BP mo for pokati kotera every financial year gite ko mere chene ga gor last financial year for government o mero billion piero ya bongwen iragor irrigation scheme endo ikarma gi twal community kono community mi war report de gino pipe money manyalo goyo gi policy site gimope so irrigation ma pere tek loyo ene magi mi it ngara chela cheli lakini irrigation money gi tempa community ni chalo bodo ka rago bi programme ya yila irrigation ami gitam awai tamuni be endo don onen ngomba jomati kono oket irrigation ngomba ngara chela cheli wauti yikore ene irrigation ma be loyo endo mo ne madu mu goni le ene be lu ko ma tia conniving mi kwalo chene pagamende ken jutum gimo pe on the ground and bero miero machalo parliament chalo gamente o mergi ko lo mi irrigation lu mu goni yo bien bal sien no Gilbert Jimmy Legu ni wono documenting ya ngber ka kato ge church Yes. to go parliament step no ma lu diru ke parliament kwa nyu were government o acting bien chene down mu kene down diga chama la bolle no ka kete te ya dana e district ara di won come no chili o barra ara diga chama ko kilo member mete ya dana pe ati mu mo definitely government mi kwa action e kumwa exactly omera ikarma wan watia what wa weng wa compile report weng wa presenting on the floor of parliament ma report pa parliament ke presenting the resolution matie o executive don picking summarizing kisako tijie kete implementation donc waka ma foot pas ga kenyo na wajo ni wa po yario paramati district kidon paramati central government inge i central government paramati loyo ma wa tipa local government piti word ma be ene lok mi tienne money tienne ma local government ki choro kay ne o choro tienne local government o be do twala tienne central government tienne ne kado central government tab donc piti wu local government local revenue o wero pour district councils district activity pour le wing to bock down bien gen gi choro tienne gi twalo kado gi twalo dugune do pidugu o wera e district mo kene e mo achel e non council be wan achel legen pen tiene pe na achel lolo mo achel ko do be wan achel legen district mo e central eastern Uganda jo mo achel wala ko be meeting tiene pe ki ma ken pere so le hermetica disorganizing par local government eno wero e recommendation mo me quoi wa ba jodi gi wek tiene ma local government gi choro tiene o gari account par local government kado miete ni central government merunge donc accounting officer o po wi central government apoya ni imwale ene wacha o billion piario e con billion piario ne wati yu kede yo makin full stop eno le kilo man ke choro chente e twa lo wen we o ku dugi donc pi dugu so ene lo mara jere da gibere e district board wakany tiene man magi do wa tiene every financial year no tiene tika do e chawale ene pol district ma dongo ber go wara tim go achine system do closing o ine ne piru biji ko ta no mer closing do achel ni system do closing o ine ne piru biji tiene ma duong mano fot piagi tiu mo kay no committee o do tika do la di ardisi
ngar mo po yo bene ni wan pot we ya mo en tiene mi chulo de sit school why do gisa meeting ti mo kan wen onu mi do gisa meeting the assets ko ngongore yes ni system to closing also manure chare ya mo tiene mi chulo pisit secondary school tika da 1.8 billion dok tika da over dog chawa ni system ke yabo wa chobo lo fe ko di ko very good eno we ko gala materi yo yabo la woro so Yes. wa chobo ma mo chawa ne Excellent. an war ga ne wa tero be bank chawa ne wa chobo no Very ti me good. ko mer ke wa wa Exactly. chobo chawa ne chawa ne exactly Yes. so ingi sare one of the updated jimmy wen gino mag mari timi ko no wangeyo ngoma tika timi so alego bere lu timi district obed be sharp obed active maka gi mi chene it contractor la pole chene eroni pingo do koro mado o to the last date maka kumu ja miel ni mi document pingo bi to organize timo ko chon pe to mot ma kumu pie gi mi almost do ya ngwen do ya bi ma ji ko pingo bi you document already system tap I entering away system so one lu tijwe district ber gi tigi pero gi koro mano ni no chok tum kan ko gi ja miel so miel kum kumero ko nyepere better organize a mi tani afo o yam district ngiri finance ya magari o makarange tiende itwale yam district tiende madit local recruitment gi jimo kale ngoma won ko ma big gi ka go timo Johnny go organizing those men when ready Johnny go advertising go cholo tito when ready ma do tiende football en trick mano local central government gi timo niki chwala tiende mano dogno chabiara rio chabiara de yeah exactly gi chwala tiende madiri account wa wa liwe de ore e karbar gi chwala tiende ni tap ono jolo tiro jimi wen tiende o tap jodi kwa tiende ko chula pite tiende mo do yom district ma ene obero yom district ken Uganda ko ma guti yu gi ya ma beara gen go organize those men when ready jim ngon to modo go ber ko tiende gen tiende o tap go clear everything so get no pay no jode so central government pour gar giti muriero gi chwalo tiende magaka exactly gi chwalo let magaka la bon magaka chwalo billion ngwen donc ruwi wo gachini o cholo ti o timngo wundo cha advertising no ni on tubo exactly bien che kwa joni o mi advertising newspaper ko te ko chabiara rio ko one man ko timngo so inde cerca ka follow the procedures no tiano d'accord si alego be local government bo bet gi wit makweri bo bet ko sharp organizing jimi we already we ka siano o tap onen ngo matima ma kikere i parliament one thing that we do minister of finance ni tiene magi doa wen agi local government wa miro ne accountability bi tiene tiene ni dokwere pema na pedugo exactly great cycling for the next financial year so ngi wano wajo ni tiene le eroni o mer gi mi accountability ne mathematics very clear makare be gi tibere gi extend to the next financial year eto tiene eri non pedugo wen so chamchana pero ma dir lo chake local government tiro pour the central government kia donc gina pierre taglo ere we need to see how to improve the service delivery ma ya yom ni wange ni kita president wajo kwere o me romero chinwa kaka chel we agi local program pagamente di maga mena tika timne di ma NGO zo timo chalo bot waya chuli kan 200 ka no dano ti yukwere babe ono kono kirana nen me grozalba waji chakre ni don ti kwed waji ni wana wando chando yele atamni kaano wanti yigi jimba beba on ko wana pe kin joma gido chando yo endo gimo kana on tap ngarme te umer in I don't care attitude gi pa ko la bolo wayr ko la bolo pa NGOs gimi ngo way edi pa ngat bari gimi diang pa ngat bari dana petiga par pigen ke kengi ene gidna pierte gilbat kele lokum yo pian yo kay nano baro ya choli ka kayni dan fu ma be adida season ne ki gumarach chenge yo yelo dano ento bi season mo ken no duju wekla ken ga kel jimine o la bolle kay chu may guru ka kayni kan fara ba wi we ngar mo ko jimine ka gago o chwalera chao ken gi vuriyo but ni lu member me parliament
geno malupe ki chek mi argo beri I road committee me district unu beri ka chwaka benano lokum yo level me district peta mani wajo ni chente ki chwalo billion achel chi pek biti be ko erni a grade ba bala kon chamo keno grade ke pa wa MPs wotika timo malupe ki loka yo I districts mamegi pian chek wajo ni MPs when o mi argo beri I committee manalo lokum yo district ya chek wajo ni MPs when the members we road committee ya yom ni ma mo karori itam mo karo ba bici wan ma chala moro oto wa yele ma yele wale eroni fort pitié to the top kit ma mi yarokere pe ko ma dar kom gudi kay peñu district engineers kirane na wajo kwere po legi lo loka greda ko ay di masiro balero go ay di masin gi ter ga yubune endo no kay kwere mo mod inono gi airing masino boddo mo kene o wa don I wangi eni machalo a member me district road committee wa mirni masin mamekwa wa bil kanen ko karwen kagi ti wachire masin tika for yo ya tiak wan machalo member road committee wa chero nen ko tika for yo ya tiak so wa mir wanen kama masin wa tika beriye we are following obed yor gibene kira yini wajo kwere ingeni gin maray do ene pe ko dal ko gudi kachalo bodwa mo wor kuja imari adek mo karangej area mo kene tima karwa pire ono pire oye so you no right golo radio were winyo e karwa karangej one job karo berga tigi chene wa mi ko community le bole yo ma cher la jalula yo ma cher pin kuja wa nono wati gi chene ba mekwa wa ko yabwa yo wa ko dano wel jimi area kono tugi dropping o shot pian pero mi guri si wangi ne atigi genne wabi yele gi machine ma meko matie ya yo engineer wa wajiri machine ma meko wen gi jo wen ma bayara da mabe ya yo mi ting tane no gi wa machine wen in good condition donc kabal ma mateo to tigi yo poter terre were machine ma gi miyo o ko ndano gi maintain good ma meko